Lana sinana inhlangano yethu lapho khona senda khona umsebenzi wetandla. Ngingacala ngaloko nje sithenge insondvo esitolo nemabhova nabo ma push in. Siyataka ke leti catfulo sisishinje lesicatfulo sethu. Silokunye siyakususa lo lokulangetulo, kulokunye asikususi. Kuze kubukeke ke kungileli push in leli kanje bese ke sekuba nginati letinye leti phinze tima morning shoes sisebenzisa libhova ke la nalensondvo lengifluffy se ngemaye methi lapha leli methi lela lokutholakala kungilensambo yekwakhalivadla kutholakala kuboma femini bese la ma plastic lawa bengiwathatha etitolo bese ngiyawehlukanisa lendlela la ngakhona sengiyakhona kwakha lamagasi ngalendlela la ngiyo se nalama plastic emagross amaningi kenyalo sekayivela kancane nalimethi la le recycling nanati tikhwama nato i-recycling sithatha leti lokweti tikhwama lokuphatha kudla kwetinja bese siyakujuba siyakutfunga sesakha leti khwama kuloku recyclisha ke lesikwende ngoba uyangena etitolo uthenge ngema plastic ama plastic ke thina siyahamba sicela kulabantu ulithola phansi ubona phansi awuliyekele uyalibutha siyathi ukuthi nasifika ekhaya siyawageza aba clean siyawakhatha sendanana mamenthi leswendako sengilama plastic ke lama plastic kakhulu sayisicela ufika ukuthi singena la kuma furniture shop angithi khona ku reshele lemibhedzi sisicela wona ke lama plastic siwathathe sibuye sihlale phansi sende emagcasi ngawo siyayicleana ke environment but nasibona i plastic nje liphasi limnyama linjani siyalibutha siyathi sidalisebenzisa thina emvelo kwese iba clean iyaphepha kanjani asangone edolobha lokunye nginati ticephu lele setilahliwe nangabe bebatfunga sesiyabuya siyatihlanganisa kahle sesakha lokwemamethana lokho lokunye ke sakha nanati tigcoko ke letigcoko sibuka nalokuthi baningi bantfu labangema rasta ene bayatitsanza labantfu labaningi batitsanza letintfo letiboma rasta sase siyadakha ke tiyehlukana ngalendlela lengakhona sesiyadakha nete mbala we flag yakangwane ngekwehlukana nje kwale lokunye kufaka ekhathi letintfo tabo mabhola siyadakha nato tifake ekhathi lembala leyo lokunye nginange mabhutse ebantwana maneke leti tinsondvo besidinga sesito letitholakalako kahle kodwa nje nako siyakwenda insipho yethu lena yekuwasha titsha netingubo tekulala ungatiwasha ngayo netimoto iyatiwasha bese kuba ihendi endi yethu ihendi endi yethu siyawasha boma fridge boma khabethe imithoyi nalokunye nje lokunendi lokufaka ekhathi nale jiki ke uyayisebenzisa kubomthoyi uyayisebenzisa futhi nakhona noma uwasha titsha ufake lamanti netitsha